Murugamo wa kiuteti wa seneta wa kaunti ya Embu Alexander Modege na makiria ithurano-ini nini iria ciiriga gicigo-ini kia ubunge kia mbere ya Rugongo niguo utumite erekerio urugari wa kiuteti. Modege eyumiritie na gukararania na mubango o wothe uria ungikorwo ugithugundwo wa kumuruturura kiama-ini kia DP kiria athurirwo nakio undu uria ungicungiriria we kurwo ni giturwa giake. Maria maragwa ati kuna by election mamenye ni kwa maveni ni mathima mame muthenya na marote ringi nigetha magiciya kwina nta icio ni nathuri andu a Embu ni miaka 5 ngia contract ya kwethire. Seneta uyu arauga ino ni njama ya kunina wiyathi wa andu gwithurira murugamo uria mangienda kurumirira wa kiuteti. Matongotwe ni Rigathi wa Gachagua marenda kuthiria ciama cionthe nigetha DCP itigare guti mundu ngeruta bau. Koguo ni ngwenda kuga kwina different ya Democratic Party no vorwa DCP no vorwa UDA ko ikire important ni mbise gutiondo wa kwaikuo na gutina by election. Ateterithitie eguthie na mbere na kunyita thirikari baru tondu ona kiama kia DP gitiarumirire mutaratara uria wagireire niguo kuma ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza kaimana. Aria marenda kuni sacrifice mamenye ni wangai wa Ibrahim wa Isaac wa Jacob. Hakuna kitu kama hiyo atafanya tondu gutima viti anekite kunire kwa Democratic thini wa Kenya Kwanza atikwa netwarire ni maandiko man Democratic na anduma Kenya Kwanza na tukigwatwo ni vamwe. Modege augite itua riake ria kunyita Leonard wa Muthende baru hindi ya ithurano nini ndwari undu wa ciama no riari itua atuire kuringana na no gitungatira ikari ya Embu wega. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Gathoni Wanjihia.